Visoke temperature vazduha i dugotrajna suša i ovog ljeta su krajem jula doprinijeli da u Trebinju počne sezona velikih požara. Danas oko 10 časova i 30 minuta u selu Gomiljani pored Trebinja izbio je požar koji se potpomognut jakim vjetrom brzo širio i došao do samih kuća. Više vatrogasnih ekipa iz Trebinja i Lastve odmah izašlo na teren i poslije nekoliko sati uspjelo da vatru stavi pod kontrolu. Nepristupačan teren i jak vjetar otežavao je gašenje, a djelimično je izgorio jedan vinograd. Požar izbio negdje jutros oko 10 časova, znači potpomognut jakim vjetrom bio je u selu Gomiljani, primakao se u par kuća, uglavnom stavili smo ga dosta brzo pod kontrolu, za sad je pod kontrolom, kao što vidite. Vjetar je još jak, nadamo se da ćemo ga održati, da ćemo sačuvati požarište. Izgorio je jedan vinograd djelimično. Pa jeste, bili smo tu baš blizu s autom, ali vatra je baš bila potpomognuta vjetrom, velikom se brzinom kretala, veliki plamen je bio, tako da je to uzrok to što je došla vatra do toga vinograda. Ja mislim da je neka velika šteta. Vatrogasci i mještani će do daljnjeg dežurati na požarištu kako se vatra ne bi ponovo pojavila. Vatrogasci smatraju da je i ovom, kao i u većini drugih požara, uzrok ljudski faktor, pa zbog toga apeluju na građane da budu obazrivi, ne pale vatru na otvorenom, kako se svakog ljeta u Južnoj Hercegovini ne bi ponavljali veliki požari u kojima izgori na stotine hektara šume i niskog rastinja.